chi bai ule tun rama chuan vantir ko ro pui ber Mikael chungchang kan tar lang dona kan chui zau don ani ka chanela tho hian vantir ko chi sang sang chungchang te ka tar lang to a amai ro chu Mikael abi ka hi chipchia do takin kan han chui zui le don ani i hriat lo tar lan kan tum leang Mikael atia ko tharau thil siam hi Bible a voi tam soilan ani lem lawa amai ro chu soilan ani na pianga thatho taka thil ti mek anga tarlan ani thin Daniel le khabua chuan Mikael chu vantir ko suak sual te nen anin dowa Juda le khathona chuan setana nen anin niala tin thupuan buwa chuan diabola le aram hoi ho te nen anin do ani achang chuan mi hi ming pakhat ayatama ko an ni thina Bible entirnan thatu Jacob chu Israel ati po a hriat ania Genesis bung somli pakwa chang khachang hia kan mu kha tin Peter po Simon atia hriat ania Mathaya bung som chang hia kan mu bok kha chutiang bokin Bible chuan Mikael chu Isu Krista le aron kalma le vana akirle nuwa mingdang ani thu atar langa chutianga ngai dan min siam tir thai Bible chang Bible thu lo tar lang le photila Pathian thu chuan Mikael chu vantir ko chungnung berti na kawa Juda bung kwa kan muwa vantir ko chungnung berti ming Bible alana piangin atam soina man ani ngai lova pakhat chau soina hlir man ani ji ani chu chuan chutiang chi vantir ko pakhat chau a ti atar lang thayanga chu mai baka Isu chu vantir ko chungnung ber din mun nena thunzom tlat ani Thole lal Paisu Krista chungchanga Thessalonica thon khatna bungli chang som parwa chun heti hian a soya lalpa nge chu au thom nen vantir ko chungnung ber o nen pathian totoro ri nen vana tangin alo chuk don siatin hetiang hian Isu o chu vantir ko chungnung ber o anga soi ania chu wangin he Bible chang hian Isu ngai chu vantir ko chungnung ber Mikaela ani izi asoi mo ti te point atarlan thaya amaro chu hei chu angai thatu te ngai dan lo ni sela Bible chuan Mikaela le avantir ko te chuan dragon le atir ko te an do thu asoya thupon bung som pani chang saria kan muwa chutiang chuan Mikaela chu vantir ko sipai rin om te hruai tu ania thupon point Isu chu vantir ko sipai rin om te hruai tu angina tarlanga thupuan bung som pakwa chang som pali som parwa kan huang khan tin tirko pola point lal Isu le avan tirko chak tak te chungchang a soi boka Thessalonica thon ni na bung khat chang ruk chang ria da kan huwa chuti chon Bible chuan Mikael le avan tirko te le Isu le avan tirko te chungchang chu a soi ve ve ani Mathaya bung som pathum chang som li pakhata te bung som paruk chang som ni pasaria te bung som ni pali chang som thum pakhata te kan mu ani Bible hian vana avantir ko sipai rin om Paul pani pakhat Mikaela kai hruai le adang Isu kai hruai a om thu a soilan lo wangin Mikaela chu tu dang ni loin van lam thu nei na chel tu Isu Krista soina ani angem o ti ngai dan hi mithiam te zinga po a om le thrin ani Mikaela chungchang a in dial la atam le ta le a Bible zia ka Mikaela ti hi vantir ko emo thil siam zinga mi emo ti na po ani thaya chu wangin Judaism rin dana tangin soi masak kan tumang Judaism kan ti madan rabbinic Judaism hi kan ko ber chu ani mai ome rabbinic tradition a chuan Mikaela chu Israel de tan ding thin ukil kan ti mai advocate ni angai ania tin veng tu ti a soi ani bok chu mai ba ka ram dang lal te nena a in do na po mai kala Mikaela chaulo chu Israel te tran tu an om lo ani ti Daniel bung som chang som pathuma po kan mu bok ani saptong hian mai kala ti a dania mai kala ti te hian kan lo lam le pek thina min lo thathiam don nia Mikaela chungchang soilan ma in Samael hi tlem han tar lang ve don ta ila Samael hi tunge enge ania atoi zonga soidon chuan vantir ko zinga mi pakhat thoni na langa vantir ko Samael hi Israel te hek thin tu ania
Samael hek na laka hian Mikael chuan Israel te tan alo ding tlat thin bok ni in an ring ani Samael chu tlemin lo soi fia deuh ta ila Hebrai tonga chuan Samael SAMMAEL ti ania om zia chu pathian tur nei mi ti na ching pathian venom of God poison of God emo middel na pathian blindness of God ti na ania post talmudic iora chuan vantir ko poimo takania hek tu thlem tu le ti chetu ani sual le tha ani kop ve loi boxia talmudic teksa chuan van lam ho tu ro pui tak anga ngai ani bok juda te thon thuwa chuan ani na ber chu thina thlen tu vantir ko an angel of death ania Islam zirtir na po angel of death tia tarlan ani vet ho ani the four archangel tia an soijing ami ania chungte chu Gabriel ate Michael ate angel of death and Israfil ti ania angai dana chuan angel of death ti lo hi chu thalam vekin an ringa ma se thina thlen tu bik hi chu tharau la tu angin an ring ani vantir ko an niangin van chhong sarina an chenga van chhonga na cheng vantir ko te chunga ho tuwa a in siama a chan chu van chhong sarina lal thu thleng chu aro pui bik em wangani anti Samael hi fallen angels vantir ko tu sualta ni soi ani boka pathian laka helin evile adamate kha bo cheturin a thlem ta ani ti chuan tradition then khata chuan kaina pa kha Samael hi ni in an soi thin bok ti chuan Lilith leram hoi dang tenen hian an tang ho vek ni an ring bok ani Judaism a chuan Samael hi thina thlen tu vantir ko ani kan ti to kha setana tia ko po ania ti chuan setana ti chu a hna tho dan hmang soi fiana hek tu ani zia hril fiana ni in a hming tak tak jok chu Samael hi ani thung anti ti chuan Mikael chuan Israel mi te an kal sual tur aven tat lain Samael chuan an kal sual theina turin alo thlem ve char thunga Judaism a chuan vantir ko pasari zinga pakhat ni anga ania thina thlen tu ani kan ti to kha ti chuan van chhonga na chunga ro rel tu a in nga ya vantir ko makta doi ni vel jet throi tu le heng chiat na thlen tu vantir ko te ho tu chunga te po hian ro a rel bok ani tin an ngai dana chuan vantir ko ten thla parukan na ya ma se Samael hian thla som le pani anei nia tarlan ani heng tlem te zinga tang hian Samael setana Lucifera diabol emo dragon bumtuwa ani emo mi thu mun vek ni na langa Krista do dal tu ngei an ni ti a hriat thei ani Mikael chungchanga kan lut zuyang Midras lama chuan Mikael hi Israel nam puipa te hun laya veng him thin tu kha nia ti chuan Rabbi Eliezer ben Jacob soidan chuan Mikael chuan Abraham chu Nimratan meipuya pailu atumna laka tangna chan chuak ani ati tin mi pakhat tlan chuak Abraham hena lota anman thuran hril tu kha Mikael hi ni in a soiboka tin Abimelekan sarinupuya aneya athiang hlimna khoi chiat na turlaka veng him tu kha Mikael hi ni in a soibok ti chuan sari hena fapa la hrin tur thuran hril tu kha Mikael hi ani boka lota chandam tu chan him tu le sadom khoti chetu kha Mikael hi ni in a soibok ani tin chu tiang zelin Isaac hlan ani don lai khan pathian vantir ko chun Abraham makha aron chela Isaac aya beram aron pe ani kha khataron in lar kha Mikael hi ani bok anti Jacoba anupum chunga omlai khan Samael chuan ti hlum alo tuma ma se Mikael hian alo veng him boka anuwa Mikael vek hian Jacoba hi labana laka aveng him lea jabok lui kama Mikael le Jacoba hi in buana ti chuan Mikael hian mal asom zuita ani Genesis bung som thum pani chang som ni pastor le ni ria ta kan mu kha Jacoba le vantir ko in bon chung chang kha ti chuan Mikael khan Jacoba hena pathian le mi hring i buana I hne ta ati hial ani kha dutan chun lo chhir zui thei ome Midras Exodus raba a chuan Mikael chu Israel te tana dingin Exodus hun laya setanan Israel te milem biak na awanga a hek laya tuipui sena tlalum vek tlak nia a hek lain
Israel te tan Mikaela chu ading tat boka Israel te tan pathian ma Mikaela chu ading tat bok ti na ni chu chuna chum ding le zana mai alin Israel te kha a hruai thin bok ani tin senaka riba sipai ti chewek tu kha Mikaela hi ni a soi ani bok ani ti chuan Jewish literature alandana chuan Mikaela hi angel of the Lord kha nia chutiang ani chuan Sinai tlanga Moses ron betu po kha Mikaela hi alo ningeya Ancient Israelite period ta khan manla Israel te hunlai taktaka khan pathian kan ti ber vanami engkim siam tu kha chu Israel te khan ashringa hranin an bema ulova anin kara palai ber chu Mikaela hi ni in pathian min putu pathianin ka vantir ko atile ka hming omna ati sual te ngai dam thei tu le sual tlan thei tu chu Mikaela hi alo ni ngei don ani hanti ani zol nei Daniela le khabu atangin han thlir leila afia zol nan Daniela bung som chang som pani som pathum thu hi tlem han bi le ta ila tin ani chon ka hena hlausu Daniel i pathian ma a in ngai tlom tur le hrethiam tura i thinlung i pek tirni tang khan i thu te chu ngai thak ania i thu awang chuan kalokal ani ma se Persia ram ho tu chuan ni som ni le ni khat min do dala ame ro chu ngai te Mikaela ho tu lian chu min pui turin alokala ti chuan Persia lal hena chuan ka han om ta a Daniela bung som chang som pani som pathuma kan mu kha sap trong Bible a hian Mikaela chu one of the chief princess ani ti kan muwa helai thumal one ti hi Hebrai tonga echat ti ania ordinal number ta na kan man chuan one of ti lovin the first ti jok tur aniang tin chief ti hi Hebraya chuan Rishon Rishon o a khan thluk na oma ti thumal man ania aum zia chuan the first beginning former chief ti na nia princess ti khi thumal wat shan ni in Hebrai tong bula chuan sarim emo ti ania athom zia khai khom chuan the first chief of princess ti na lo nia mizo tong chuan laltel oral saktu emo laltelal ti na emo ani Johana hena i suat hu pon chua chuan chiang takin laltelal ho tu chu tunge ani ti kan hre thaya tin apuana le amalpuya chuan laltelal le ho tu tia mingzia ko omboka ti thu hi thu pon bung som pakwa chang som parwa kan muwa thu pon zia ka laltelal ho tu ati hi tu dang ni lawin chandam tu i suangai ani ti hre turin Bible sikula kalkher angai om lawe chu wangin Daniela le khabuwa Mikaela ati hi tu dang ni lawin chandam tu la li su Krista ngai ani ti hi a hriat fiat thei mai ome ti zong in Bible thiam theology an te chuan an soi tlat ani Hebrai hawin archangel ti an soi big kher hi van tir ko chungnung bertin an soi mai thina mizote Bible a po van tir ko chungnung bertia le alin ani fo boka van tir ko ti thumal a om wang po ani mai thei mizote ril ruwa ngai ro pui vak lo na hi a om tel ngal tin soi ila kan soi sual lutuk lo mai thei tin van tir ko ti thumal kan mu hi chuan sawa anga thanei le puan var veka in thuam chak taka thok thei ang khan kan mit thlang hal mai theya chu wangin archangel om zia tak hi sheturin atong bulam atanga kan lak chuana lo enta ila archangel ti hi Greek tonga tanga lak ni in archon ti le agelos ti bel khoma tanga he archangel tong kam hi lo piang ni na langa archon ti om zia chu prince chief head ti na lo ni anga agelos ti chu messenger ti na ni ya ti chuan archangel ti om zia ni taber chu chief of messenger emo prince of messenger emo ti na lo ni ta a mizo tong chuan thu cha keng tu ho tu thu cha keng tu lal ti na lo ni ya chu tiang alo ni chuan archangel chu van tir ko dang zong te ho tu le lal ti na ni ya chu ti ani chuan archangel chu van tir ko mai ani lo ti na ni chu tin he archangel ti hi Mikaela ngai ani ti juda le khathona mu thei ani boka juda bung khachang ko khan chiang takna in zia ka tin hata hian ka hriat le tur chu Greek tonga agelos ti hi sawa anga thanei puan var sin tharau lam thil siam ti na ni lovin thu cha thu pek keng tu ti na ni maya
aum zia chu tu emotan midang hne na thu cha va thlen don ta ila kei kha messenger chu kani don ti na ni chu tiang messenger soina chu angelos chu ni in English Bible a angel emo messenger tin emo anlet ling thin ani vana khan tharau lam thil siam pathian thu te kenga pathian tir ko tam tak an om awangin van tir ko vana om thu cha keng kwal tu tin an soi ta mai thina chung ho chu sawa anga thanei le puan var sina ain lar ve fo awangin angelos ti khan chung van tir ko te chu akok vek lo ani chuti rolin chung van tir ko te chung van tir ko pa ngai ho soina ni thei thoma se an soi tuma zirin akok vek lova Mikaela soina po ani thei bok chu wangin van mi an ni emo mi hring an ni emo palaya ta na tira thu cha thlen tu keng tu piang chu messenger emo angel ti tong kam bul thum khan akok vek si ani chu agelos ti chu hebraya chuan malat ti ani le boka malat ti thumal hi Hosea bung som pani chang li ale Genesis bung som thum pani chang som ni pariata kan hmuwa van tir ko abuan ti ania heta malat ati hi pathian soinan a hmanga chu wangin van tir ko mizo thinlunga kan ngai ang khani lovin lalpa pathian isua Mikaela ngei ani ti hi a hriat thei bok niin Bible jermi tam tak chuan an soya chu wangin Mikaela ti hi Isu Krista ngei hi ani yang ti hi mithiam tam tak zinga Bible jermi mi hriat thlo tak tak zinga po ngai da na om pha ta ani ang poni se ami zo ang jong chuan kan pom lu tuk lo mai theya Mikaela van tir ko chung nung ber kha Isu ani tura han mebel chuan kan phal theina rin om lowa amaro chu mithiam jok te le chui jaw te Bible jermi te theology an ro pui tak tak then khat te hian eng moza thian ti jok teang Mikaela hi Isu hi ani ange ti ngai dan hi an nei tlata eng poni se kan thutluk na chu keimani thu thu ni sela a thome kan du to kanga chunjom le vat kan tum don nia